حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati samanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya bashir al-khair ya Rasulullah يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب Halo teman-teman semua, like and subscribe video kita ya. Follow kita juga di sini. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Bye. Rasulullah ya Rasulullah Satu. Oke. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله
مجد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati samanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya Bashir al-Khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya Habib Allah ya Habib al-Qalbi ya khairal baraya ya li jita bil haqqi Rasul al-Hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah. Halo teman-teman semua, like and subscribe video kita ya. Follow kita juga di sini. Dan tunggu video-video Sadia selanjutnya. Ya Bye. Rasulullah ya Rasulullah Kau video motor tak ai, pun hijau awi.
Kalau Mana itu bendahara hanan cok bendahara. kuat. Bunuhkan kali ketua bendahara hanan itu. Pak bendara. Dah bendara. Pak berada dengan beli kami aja. Oh, menan. Maaf, Pak. Mana yang gomulun anak kena migor. Kawir deh. Ya ampun Pak Wan. Ya, nyor ke mana? Wah, boh kami baji kita boh. Nyo apa guys, nyo nyo tagun kekuah belakang ini pemirsa fenomenal nih, es buah belangong. Belangong. Gabet. Ngajak kau kedua. Nah. Oh ya dah. Kedua. Bismillah ya nek. Bismillah, bismillah, bismillah aku. Bismillah. Bismillah nunggu. Dua-dua dinas di Polda Aceh. Luar biasa. Luar biasa. Iyalah sinergi ya kan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Luar biasa. Ada kau ide. Ide. Karena perang kita. Yang memeh kuahnya, Bang.
kah? Kali buah kandung, kali tera lah. Dạo lần cái ngầm cái có bột Yan ban Tengku Mustaqim. Ah, yo. Korupsi Tengku Mustaqim ah. Nah, Chef T2 Burger kembali ke Belanga ya. Ya. Ke Belanga nih. Chef Burger nih, Chef Burger ke Belanga. Besar je weh. Kala. Bismillah ya, Nek. Bismillah, bismillah, bismillah tu. Kau ni kan taplah udah kameng. Awak tak urang tak pun udah aja. Mek tak je doh ah. Hai. Mami melangkah. Melangkah Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai ansaah jinanya
mantang diberi kepada kitanya anugerah rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kitanya dapat berkumpul pada tempat yang mulianya guna laksanakan sebuah acara mulia, yaitu terperingati urang lahir Nabi baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriring salam sama-sama kitanya sanjung sajikan kepangkuan alam baginda Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberagatannya dari alam kebodohan ke tepi alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tunggu-tunggu bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang berhadir di tempat yang mulianya. Lebih izin ini oleh Wak Adran ulun sebagai protokol untuk kita mulai acara gedanyonya. Penghormatan dan taklim getanya bersama kepada Aisyaikhuna getanya Abi Yusnardi LC beserta keluarga. Mohon ba Allah semoga Abi beserta keluarga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan kamocit kepada Pak Kecik Kampung Menasah Baru beserta jajaran perangkat desa yang berhadir di tempat yang mulianya. Kemudian penghormatan kamocit kepada seluruh jamaah, tengku-tengku, ibu-ibu, bapak-bapak yang berhadir di tempat yang mulianya. Kemudian penghormatan kamocit dan ucapan terima kasih kamocit kepada seluruh donatur yang menyumbang sehingga acara getanya terlaksana sampai ansaah jinonya. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama getanya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kita mohon ba Allah agar gebi keberkahan. Dalam halnya kita mohon kesediaan adik getanya Tengku Payat Autami untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tempat dan waktu kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Allah. لقد كان لكم في رسول الله
حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وصدق رسول الله وصدق الله الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin. Kemudian dilanjutkan pembacaan salawat yang akan disampaikan oleh Tengku Fayat Autami beserta kawan-kawan. Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salamun alaika salawatullahi alaika ya Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib salamun alaika salawatullahi alaika Allah asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur Allah asyraqal badru alaina fahtafat minhul budur misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salamun alaika ya Rasul salamun alaika ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rasulullah, Allah ya Habibullah, Allah ya Allah, Muhammad anu Abdullah, pemagotnya Siti Aminah, Muhammad anu Abdullah, lahir di Mekah tanah mulia. 12 hari Rabiul Awal, lahir junjungan Rasul Mustafa Niba Aminah, sinar lahiran menunda Tuhan, sudah ada rupa ya Rasulullah, Allah ya Habibullah, Allah ya Allah, Muhammad anu Abdullah, pemagotnya Siti Aminah, Muhammad anu Abdullah, lahir di Mekah tanah mulia. Tani batam fil yani dan gajah, masa Abraham dijak perang kuda, dikena hancur Ka'bah Baitullah, raya dijajah dibawa agama ya Rasulullah, Allah ya Habibullah, Muhammad ibn Abdillah, pemagotnya Siti Aminah, Muhammad anu Abdullah, lahir di Mekah tanah mulia. Gajah muribe di wau gampong, Allah yang tulung antro dituka, gajah dumate di pole burung, bate di lambung atu kepala ya Rasulullah, Allah ya Habibullah, Muhammad anu Abdullah, pemagotnya Siti Aminah, Muhammad anu Abdullah, lahir di Mekah tanah mulia. Thailand ababil nama burungnya dalam Al-Quran, ba'alam tara lahirlah Nabi, inilah tahun runtuhlah patung sihir berhala ya Rasulullah, Allah ya Habibullah, Allah ya Allah, Muhammad anu Abdullah, pemagotnya Siti Aminah, Muhammad anu Abdullah, lahir di Mekah tanah mulia. Herut dan Ablab patung lan Ka'bah, dua yang boga ladazal unsa watilul lahir ya Rasulullah, patung dibuka hancur binasa. Nang roa cenyo indah bukan lela udung, nang lelu wala wina hatelo narindu ace yang dile, ace yang dami aman sejahtera, hatelo narindu ace yang dile, ace yang dami aman sejahtera. Rindu pemimpin raja yang ada yang gusumi ke rakyat dumna, rindu pemimpin yang mai angin ngon badai sabe setia. Nang roa cenya inna bukan lela udung, nang leyu ala gaina hatelo aman sejahtera, hatelo narindu ace yang dile, ace yang damai aman sejahtera. Rinduku darah yang suci, suci perintah Rabbi ditemku rija, sabe dijaga amanah Rabbi handina dari tubuh mulia. Nang roa
Acehnya indah bukan laut dengan lelu ala goina. Hati lon rindu Aceh yang dile, Aceh yang damai aman sejahtera. Hati lon rindu Aceh yang dile, Aceh yang damai aman sejahtera. Rindu pemuda semangat tinggi ajaran Nabi Sabedi, jaga hukum agama di tempo dalami bersama-sama. Nangro Acehnya indah bukan laut dengan lelu ala goina. Hati lon rindu Aceh yang dile, Aceh yang damai aman sejahtera. Hati lon rindu Aceh yang dile, Aceh yang damai aman sejahtera. Rindu ke ayah yang amanah, ahli ke papa jalan agama, yang gedem jaga ubena marwah perintah. Alun ka. Kae bata ko yang kam tupid. Tapa aku jalan alun. Alhamdulillah. Acara Maulid di Balai Pengajian Darul Jarid 1442 Hijriah alhamdulillah sudah terlaksana dengan lancar. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan di tahun 1443 Hijriah tahun depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.